Takamba ngayo akusi yake Neka mkutasi woko na
yini mhla ithengwa leyo moto. Wathola ngubani ukuthi usamelisa le moto ahamba ngayo akusiyakhe. Ekamutshe wawubona yini mhla ithengwa leyo moto. Wathola ngubani ukuthi usebele abantwana thina bakhe akusibakhe. AbakaJerikho wawubona yini mhla bekhanda labantwana. Okunye kudingizwa basinepassword ayikona sakhathwa litube speaker sikaNdorindo awukwazi ukugcina imfihlo balela. Okunye kudingizwa basinepassword ayikona sakhathwa litube speaker sikaNdorindo